Hinin kakat sauteri ujemang, ki samlai lakai jong senong molai, ki layo rakamadan ke belas siang thema di ki plang plastik kejuk menta, ya ki belatip kum ki artificial turf. Ya kamadan he stadium kebadan hakadong put muri, menta la siang da uni ujat plang, kum ki madan hapulu. Hadin bela pendep ya kani kejing siang da ki artificial turf, ya kani kamadan la pelipat ba men hakakat sauterik, da menteri ke sorkar bakmi ke tenat sports and youth affairs jong ke sorkar jala uzanith sangma, ubelalong kongsan hakajingelang. Ban pen bahaya kani kamadan hamulai, ka sorkar ling ba ke tenat sports and youth affairs, kalamang sau kelur tingka, bat kejing temu kolong, ban kampen heru ya kani ke stadium. Hendai namar bumdon ke caka, latha penbit penbiang ya kani ke caka, tang hakajing he ke bakot hendri wajah square feet, bat ya kepisah ke belatam, lapen lut hak bala penbit penbiang ye ki we ki jinon kam hakani kamadan, kum hak ba pen bahaya ke tunum jong ki jakashong, ki syuki, bat ke jingker kendro ya kani ke stadium. Ya kani ke jingelang hakani ke sngi, laidon lang ru presiden jong mulai tahun dorbar uba SD Khongwer, u presiden berim jong mulai tahun dorbar uba Aji Kharmujai, u presiden ke mulai sports club uba Marcel Kharbani, bat lawani shimenta hakani ke sngi khrau jong kani ke snong, da ki khna jong ki school ba pher ki bang hakani ke than, bat ki nong shong snong. So back in the days preceding the formation of Maulai and the Maulai Sports Club official to be ready.